Mriango wa 18 Mulungu anamuhakikishira Ibrahimu kukala ndapata mwana. Bwana wang'ombolera Ibrahimu hehina mialoni ya Mamure. Wakati huo Ibrahimu were akelese mlomo wa hemare na zuareri ringerengere. Ariho tuhamaso akiona nzagamba tahu zimire mberezi. Arihoona akiuka homlomona akiyere akiatsangira na akizama hata akiguta hotsi akiamba Bwana wangu kala kubalika mberezo usinikire bule mimi muhumiki wa kwako navoya murehere vidzi ili moge na muzioye zeitini za muhimu vikara kwa kukala mzire kwangu mimi muhumiki wenu mimi ndamurehera utu wakura ili musikireto gonya mnadima kwenda au makiamba haya henda hero uzishoamba ba Ibrahimu akiyera achenda hemani kwa sera akiamba henda haraka uhale vipema vihauja unga uzunyu uvu gotengeze mikahe gonyaki ukamale ko badini akihala ndama mbizo ya ng'ombe ya nyama nyolovu akimupa mhukumiwe akitayarisha haraka akihala samuli na mazia nayo ndama rio kalaza tayarishwa akiaikira hombere mario kala makuriani Ibrahimu wa mahehi nao tini zamu o analu mema kingwamba ahiko mcheo sera Ibrahimu akiamba akuria uhemani wana akiamba ujeri wenye ninda kujira mwaka uzao wakati zao na mcheo sera ndakala na mwana mulume ikara sera were aho mulomo wa hema roka la nyuma ya Ibrahimu na sirikiza ba Ibrahimu na sera were mazatumikasho na sera were kana mafundo kaheri kwa utu huo sera kiseka kimoyomoyo akiamba ndapata furaha hii jeri baada ya kala nizatoka na mulumangu azakala mtumia. Mstari wa 15 Bwana akimwamba Ibrahimu mbona sera zateka na kwamba ndapata mwana jeri mimi nzietumika vize ni neno raniko murishinda romino Bwana here nizijonena ndakuza kaheri wakati zao mwaka uzao na yesera andakala na mwana mulume ela sera kikana kiamba sitekere mino mana were na anagoha Bwana akiamba usikana ize uzateka waje ni makiuka makima hatuma rihodima kuona mzi wa Sodomu na Ibrahimu akiamboza Bwana akiamba moyoni mwake sindamufisa Ibrahimu jo nimonajo akivihenda kwani Ibrahimu andakala taifa bomratu yenye nguvu mataifa gosiga duniani ganda haso kukirira kwa iye wakukala ninamumanya kwamba ndalagiza naye na atoa nyumbani mwakwe baada ya iye na mandai guirangira Bwana kuhenda hachi na karakara kwamba mimi Bwana ni mutimizire Ibrahimu josi nirijo mlaga Bwana akiamba kwa kukala kiriro zulu zatu Sodoma na Gomora kiza zidi na dhambi zao zingezeka jomo ndatima nikalole kala goma magahendago nikarakara acho kiriro iricho kisikira hedu sijo. Mstari wa 22 bayo watu makigaluka machenda upande wa Sodoma ela Ibrahimu akisala arungerere mbere za Bwana gonya Ibrahimu akisongera hehi na akiamba undaononga ahachi hamwenga na atiriri vize kala mna mirongo mitano ahachi mumzini undawononga vize kunda uricha kwa utuwa watu mirongo mitano mario mumo hata bule usende visho usingwalage mwenye hachi hamwenga na mtiriri mwenye hachi akakala here mtiriri kudima kuhenda visho bule uwo mlamuli wa ulimwengu wose kundakosa kuhenda hachi Bwana akiamba nikipata atu mirongo mitano ahachi momuzi wa Sodoma ndauricha mzi wose kwa utu wao Ibrahimu akizigizi akiamba lola nizakala na ujasiri wa kunena na Bwana vinga hokala mimi ni mizanga tu vize kala yo isabu iza hunguka atwa tano kaiza wenye hachi mirongo mitano undawononga wa mzi kwa kukala uza hunguka atwa tano Bwana akiamba kala ndaona atu mirongo 45 kwa Sodoma sindawononga buli Ibrahimu akinena naye kahera kama vize mkalamu na atu mirongo 4 Bwana akizigiza akiamba kwa atuwa
o atu 40 sindawononga bule. Ibrahimu akiamba Bwana asisukirwe bule, vize kukipatikana atu 50 wana kizigizi akiamba sindavihenda bule kala ndapata atu 50. Ibrahimu akiamba fikara kwa kukala ni zakala na ujasiri wa kunena na Bwana vize mukipatikana atu 20 wana akiamba kwa utua o 20 sindawononga bule. Kisha Ibrahimu akiamba Bwana usizukirwe bule ele ninavoya nineneka heri lumwenga tu vize mkipatikana atu 10 wana kizigizi akiamba kwa atua o 10 sindawononga bule. Wanariho gonya kunena na Ibrahimu wauka na Ibrahimu akiwa mzini. Ni hayo tu.